Balkana iskoračaju 18 miliona brazdi da nije bilo masti i čvaraka, a nekada baš i nije bilo dovoljno. Čvarak festu čestitamo na ovom priznanju koje će primiti Miroslav Piljić, a uručiti gospodin Đivuljski. Nosiocima ovog priznanja pripada i korišćenje reklamnog prostora u listu Dnevniku vrednosti od 50.000 dinara. Očekujemo da je gospodin Miroslav Piljić kaže koju reč, toliko pre što nas samo 2 nedelje dele od Čvarak festa. Hvala vam na ovom sjajnom priznanju. Zahvalio bi se organizatorima Rode, zahvalio bi se Novosađanima koji su i prošle godine bili na prvom Čvarak festu. Zvanična cifra ljudi da je bila oko 8.000, od 8 do 10.000, to je zvanična procena SUP-a. Prošle godine smo imali 46 takmičara, 46 ekipa koji su se takmičili u topljenju domaćih čvaraka. Ove godine očekujemo nekih 50 ekipa i imat ćemo i veliko iznenađenje. Najavljujemo ove godine da ćemo dovoljene konkurisati sa Guinnessa i topiti pola tone masnoće odjednom. S tim povodom bi vas pozvao da dođete u Kać 26. novembra, gde će pored čvaraka biti disnodovski paprikaš, bit će kulturno-umetnički program i sve ostalo što sleduje i što krasi ovu vojvođansku lepotu. Stoga vam se još jednom zahvaljujem i nadam se da ćemo opravdati ovo priznanje koje smo dobili i stvarno prerasti u jednu veliku manifestaciju i veliki brend, ne samo Kaća, Novog Sada, nego i Vojvodine i Srbije. Hvala vam još jednom puno. I dođite 26. u Kać.